Ibega ni ntubakwithira gwatanirite na ni ugorobwa na ruo mubango ni Joankatha cietu na tuonete kwagirite mwake ni juju twithie tukiambiria mubango Joankatha cietu ntukana rua iri ntukwa njumaine ya muthia ya kuinga mweri juju wa mbere twithire twi live ndene studio cietu na nkuruki gitene ri kwithirite kwina mantu ja maingi kiri mwana wa mwari wita na mbere kwithira akinyirwa igitarira na betu betite na mbere kwithira bechoka bangrind 10 na kwina mantu ja maingi jajetite na mbere kwithira je karika ona kinyana kwithira bakigwato bani ni kinya na twithira twishwana na nkatha ciekuru barabethirite batonyete mantu nije siasa ni ntukinyithurano binene bikethia bigita na mbere mwaka twitite tumenye ni mbiongwa mwekuru ugwe nkatha windene anja yaku batere kwithira gita na mbere kwithira kithithia na imbi batere kwithira witegera nkuruki gutigira ati no gwita na mbere kwithira kia nkatha ya mwekuru muno mantu nije ja siasa mantu nije society mantu nije mukari jo anja yaku na mantu jangi jonde jaraja konie mwana wa mwari na nkuruki mwekuru igitaretire na mbere kwithira kigimara ndene studio cietu ntukana arua twina barabethirite bathuri na biama mwanya twina urothuri na kiama kia Jubilee gaceri muthuri mubango ni Joankatha cietu na twina Zipora Kinya urothuri na kiama kia UNDA mubango ni Joankatha cietu twithie tukiariria na te muno bethagira bakithurwa na nkuruki ugo wi mwekuru na tumba kwithira itonye siasene na ni challenge iri kwithagira gitigira ati no gutonya kirio igitare otonyire siasene. Karibuni sana mubango ni Joankatha cietu. Thank you very much. Ntambirie na Jubilee Antoni everete thirikari ne tukethie tukanaria karibu sana. UNDA. Bwega muno makena ni untu kwa ntukwizia na arua nkugaibwaga ni untu kwa opportunities ya kuja gipindi neki gya nkatha cietu na nkuruki bijite ndi musiasa riambirigite kuja gipindi neki kya nkatha cietu ntari musiasa kwa bijite na nkobie njeru ngucokeria mwathani katho kinya ni utubui kwa kanjuke kanya gakankedie amiru bonde araba tutegete na mono mugongo jwa ekuru baratu wakirishite katu represented na county assembly emiru na kinya ategeri bangi bonde kinya jenzi ntumbiji batutegete na kinya antubetu bangi babethi na ana na ba bonde na ategeri kinya bara bategaira outside miru kinya bara in the diaspora imbiji kwe batega Weru TV nyabari United States of America na kinya UK na other parts of this the world nkwenda kubakedia na mbere iboega nutubwa kwithira bendete Weru TV na nchokere Weru TV nutubwa kwambaliria na bautu gipindi negiki mwaka jo mweru na mbuge iboega muri watutega to engage kire issues irio na Mulungu agateithia tumbe kwariria miru na ategeri betu mantu ceraja rioja ya kwasite antu bamiru na te antu bamiru ake na te ana na te kuru ake as a community tumbe kwariria tuone ura tumbotethania bwega makena ni kwa this opportunity. Karibuni sana gaceri amena zipi ogorobwa na arua twithie tukiariria nkuruki utongeria wa mwekuru na mwekuru ria batere kwithia kithithia na bubere no twithirite bure ya biashara kinya na bure ya biashara amabango juju Joankatha cietu cirungamiri ne yetu sako and embitikire bukiumaja ugaciandikiria bure ya member na kinya kuru bange barabendene ida barabarithitie uro kwenda kwithira kigurirwa kethiri munda ntubungita bure oite na mbere kwithira kiaririaniria na yetu sako na bageta na mbere kwithira begutetheria gukinyukia kinya rimwe na ringi challenge iriko mwekuru ethagira akigitira igitarira amenya muno tababu bwethirite buno minute tu challenge iriko bwethirite bukurikirite
twambirie na uni mbuga ntunkarakarite siasa reke gitaka na muno na ngocho na nchokereria tu sako nkatho ntubakomba kudalire bagi facilitate gipindi giki turi members ba yetu sako turakwikuria dividends gutu cia twarete muno fry ya ibwaga mbuge challenges shiraririo nyingi muno iria ekuru bomba kuthera muno baba siasa ne bagikurukira imwe ne komba nuje mwe kwetha na mantu amaingi muno jara kamatite janja yawe jana careers ko komba kutho kenjango between kutho na balanced life ya kwetha ya siasa na nja iyo challenge ira mwe mbonaga ire nene muno especially kiri bara betha na baba nini na baba kwenda a lot of guidance iko kuranya nabo barabana na ba CBC bakwerewa ko mbuge iyo ndema withere one of the challenges ira yumba kuthera ekuruba gikurukira lakini te challenge batomba no to ekuru twitangu nyingi sana ko challenge tombagu kwenderania nayo ingi challenge ingi ni kasumba itherero that ekuruba te bati kwethera ba siasene okiwa gitekeu kana itebiu ne biae ibya koroka na ibya rume kana ibya the other gender kukula kuna kasumbeu na leo ndema kwa tweka mwekuru atena confidence rira gutonya siasa ene akona jake gwita in the field iretegete atia irete agirite na ekuru bakarumo muno siasa ene bageto marito ja maingi muno ate bugata siasa ene butigenja chienu bugata siasa ene bukare into bingi muno bibutethera deneira rimwe ekuru batonyera gicio itethera igekire arume batura bagatiga nja ciao indi ekuru bero bagatiga nja ciao batonya siasa ene which is not really the truth bo ni orongo na mpumbe ku encourage ekuru baba kumba baraba ingenda kwithira bakenda kutonya siasa ene it's a very good safe space na mtu nakarana njewe ko iwingine propaganda chedera ilio kenda ntu batiga kende kro batiga tonye siasa ene ya mimi ni achievement ile ko zipi mwekuru bedirite bakinyirite barabedite beno minite kana ekuru babedite siasa ene barabedite bena bo kabere na barabedite bwedite Bwaga kinyani ngombere ili achievements kana manjera ekumbite kwa achieve baraba nominated kalita kaunda karame akayewe mikai ka inyani pongere ka kuroba kurukira asiasene na mono uni dinera mbonete nene tuma na ikariria thina iria ekuruba kurukaira siasene ndenda kunote that ugatega kinya county yetu Emiru ugatega county assembly yetu Emiru wambiriti au mwakuru mwaki uthuri na kura ikuonania percentage ira nene ya ekuru ndene Emiru county batumbite gushumiria bomba kuromba itikinya bya ward ugatega kiri oitaitia itebia MP utimwe kuru kinyomwe urepresented gitikia MP nonga gitikia women rep na kiu na kiu affirmative kiu isindanairwa ni ekuru kwao ekuru au batumbite ku shine in Meru kwao ndena kuwa there is a big a special problem ite ekuru ba county inge non tugeta ita county ne inge jogeta counties cha Central Kenya tuene kuruba bangi bathuri MCA tuene kuruba bangi bathuri MPs na Kuru county actually baraba thuri baba inge ne ekuru nontu ndaiga gwari twambirite agitwa na Kuru Girls High School nontu gavana imwe ekuru MP senator imwe ekuru ekuru ma MP ekuru so the other counties tena dina jereri Meru au ndenda kwaririo tubunga uga kathina kara kanene mono ndene Meru kara woni mbonete through experience nyethera ntitwire siasa ene cia kuya ndi musiasa itwire participate in siasa ndenda kuga one of the problems kuruba tumabaro ituma kuruba mu kuromba kura makena ikwaga mbeca finances itukomenya very well siasa cietu cia Meru na nyacha most other parts of the country isiaere monetized isiaere otina mbeca actually antu betu bathura mbeca tu tongeria bathura eu nio thina ira nene
ekuru mwekuru atina munda jwa kwendia kenda ona mbesi cha gwita kuringa campaign atena taitweta usuri ae wa mbeca ciao cionthe itumairwa riko ikiruga jana ndi mbijite inkura wimbito kuruga no woka menya kira ikurugwa no woka ukamenya kira na bagwikira ekuru school fees ciao no babagachwa so ekuru finances ciao kambeca ciao batiumba wika no tuci gwatire tenja icio ireja wanje cio menyere tenja so mwekuru kurealize mbeca cia wika kathomba omba kumara cio campaign ine it becomes very difficult kwau ekuru betu rira bomba kuthurwa irira antu betu bakambiria kuthura tongeria batige kuthura mbeca nundu that's a major challenge ira ekuru bethirite bakiface ikumara baromba kura ekuru abaingi bambirite inyakura ici cia 2027 makena bakona kuba sponsor aba mbeca baromba kura inya ninde yetu entukwenge Meru FM bakiaria rugire bamwenda saba na babangi baraia baba mwalimu bakauga sendike yakona milioni jere ende bantarira to kaimo no ndobuga undaga milioni bakauga sendike yakona omo milioni jere aroma gitaga kiona na ndio tikuwa kwe baina ara bakona oni ntiona milioni jere no ndonde mwekuru bakauga bakona ogumpa milioni jere lakini ndenda kuga thina ya finances kire ekuru bakomba kuona support especially in terms of coil materials na support yenge ira ukubainyiria kimbeca ekuru baromba itena bakaewa na nyanto bade kugora bachinje mindset badurayo tongeje batiga kudura mbeca no tukwike ekuru tutina kyo ya kumara kenile no tuzije kwarira mantu ja ekuru kwedera tuti utongerie ne baba ingiga shiri nsije ugategera ekuru baratwedire tutu inabo ekuru bakaewa kanya bakaduro nuko no tongere bwa ekuru bwagiri nkurukiye mantu okay kiram ndingenda kuga utongeria butem based on gender ni personality ntutuma kuga mwekuru no gutongeria bwega nkurukie yantu murume lakini no ntubonde maitonete ekuru babega baduri na bagatongeria bwega na still tonete ekuru bange baduri na bagatongeria bodhoku especially tonete Meru tongeria burabo ariku bwanga banora wario kwa utongere bundema tukabwethera burekere bure engendered ni personalities kwa uni kandi ingenda kuromba ni ekuru bachumerie and I'm also thinking this time round kinya ekuru bakachumeria kwa governor na bangi bakachumeria kwa senators MPs na MCAs na rira ndingenda gukora upon antu betu ba Meru rira ekuru bagachumeria kuromba kura gatubanenkere kagitaga kainge muno mbigawa complaints inyinge sana ikejera ate ekuru bakwa nominated resources ni kuthira nontu bakwa nominated bari nominated baba inge nontu tutekumira kubaringira kura kwa uko tukomba as a nation kuringira ekuru baba inge kura temero ake but even in Kenya bakaja komba kuringirwa kura baba inge then there will be slogan era kana affirmative act area ya 2/3 ikomba kwetha element at the ballot na tukomba kwa tugiseva resources nyingi in the counties and in the country nyase nitete nominate baba inge watu kibaringeri kura ko winde ngenda kuromba Meru katwe kyonereria turingeni kura turingere ekuru kura watu katote kwenda ekuru bae nominated ende baraga ko twara kuringera ekuru kura bakastirwe nominated no ntona ukatibe ko gitatia no ukatibe kuga na tewega mbunge na area can you imagine mbunge akena only one gender na twaringera ekuru ake kura inyaro bakae nominated eto to assume situation arani ekuru ake baringeri kura baraba ka nominated nembi ni arume kwa unande we need to have a balance ara tubati kuringera gender shonde kura lakini for quite some time for very many years women have suffered historical injustices kinyake mathomo kana ke mantu ja mainge no nturire inyatuge mwana omware rira guta skuru ena kere mweri ena ntuko ingano na iraomba akeja kwaga inya membi support
mbuge mantu yampenda ukarankiarire muno ja menstruation akeja kwaga support ya menstruation ateta skuru kagita kariko kagita kau na nonto simple nontu mwekoro nontu mwana omwari whereas mweja ate affected kwa unande kuda kwena some injustices ira cheza ira irio na some of them because of nature kana nyana nontu bwanguge twethie nande gwetu tusharie ari na bieze uroka wangugira nyinge no imware inja igokera rokere okera urugere bangetse no banenkerie bo na urokoro nenkerie na koboma na dubu ngaboti go play the same level, and that is why maybe affirmative yejire kena kinya ekoro bomba kwewa that opportunity ya kumba kwithira bagitongeria. Now the action is ndaba ejo akanya ko tongeria ri, are they bringing any change into the leadership positions? Raba ko gitata ira to kwewa eu no challenge ra ithero that twaewa kanya no kariko, what is our niche ira to kumba ko gitata ira to kumba ko range on. Yeah, kuna ndebo ndema, any woman can lead well, any man can lead well. It's not about gender. That's my thinking. Sheria zipi kulingana na sheria nande kwa teo tumba kuidira kizurua bora kitu kaingia kura ndebeni kwena sheria mimbi bwedirita wiketie bore barabedrita bano munetu mimbi shotetera na bare shotetera kuru mimbi bwedirita bwedirita buri kuru barabedrita bazuri utotetera bati. I think sheria ilio na sheria nacio cia gutetera kuru na gutetera kinyana iunithithitwe national government i sheria ilio already ilio cia kuga about to that gender cia kwaririnya mantu ja gender based violence na kila kitu. Maybe sheria ira tumba kuthithia nonga sheria ira address a specific issue ira ri county ne yetu ite national ite kwa pia nationally. Lakini ndenda kuga amona kwithira sheria iu irio problem ira twinayo makena ndene ya ndigurwizi na kinyamiru mono iri rampant. Sheria iu itumba ku implementwa nuntu ba corruption, especially ndenda kuga kiriare ekuru na twana na babonde ba suffer injustice ba suffer nuntu ba injustice nuntu ba corruption nuntu mberema uti ofisi ni ogeta wona injustice nuntu ba corruption yata ndindara iria nkariria mwakuru we enginja imukuru aina na batanta tu eto ofisi ne twana eta akengwa eto wachibu eta akengwa makana nendo kwira woni ndaumire gwakwa ndireto bicine we twana ndiraringa metha ndirauga metha ndi no miringa yatuke bagurengi nonto mwakuru alita gwa twana beta njaba kenjiro ikwa imukuru bakana na ikwa bana na ikwa bakero mwakuru imaraya ndeta ndaboria gwa twana ndaboria atiri numba kuringa maraya na batantatu mutayeni mwekuru gati ndatigirira ucokanja no menye aenginja na karakura o menye twa corruption chibweta no akalingwa biawe onge atakalingwa biawe lakini ndiko tana bangentera bonde nuko ruwa mwekuru na chokere nja au chokanja na bawe bakudoma ana baba tata tu ibakudoma. So sheria ilio na inya sheria serikali cia county ciekite, lakini corruption ile Kenya from all levels of government ne kutuma antu badino. So ni uraki ndiumba kuromba mtu lori in charge then bigiru inya chief justice na akiuga kuina so many allegations ya corruption even in the corridors of justice. Mtu lori responsible guru na tubiririe the name we go corruption nonto inya to atinda kugamantu as gender based violence, inya to atinda kugamantu za sexual based violence, nyato atinda kugamantu jaiko kana jaiko thina yonde na imbugire okaire ndauga nyako thurwa ko tuga tutekudurwa. It is still on the same thing. Antu betu bongo iba itume iba idithirie kamuchemanio bonde nyekuru bau na akuru na bau baidithirie kamuchemanio bone issues cia corruption cikureta thina icio nde twine cio ndene society
actually sheria irio indi ni untu ba corruption itumba kwa implemented mtu aleta akalipo na ndo mugwanja na iba kumenyeka na iba kumenyeka na batigwatwa batigwatwa nuntu iba ikeria kyo kiondo kiao na ndi batwire kinya tukathiria sheria mutende iguru ri what are we going to do so ndienda kuria the law enforcing agencies bonde ibo bautuma tule thina ichonde tukuria iba take responsibility let somebody be held accountable mtu na take responsibility ari utongeriene urwethero IDCC arwethero ni obisine sibo arwethero ni obisine riko no people have refused to take responsibility kiraba ije ikiraba kunenkerwa na kiraba kuona and that is how the society is going to die kwa undenda kuga tuli batu tu members ba county assembly na tuli ekuru itokuromba law enforcers bonde ba take responsibility na bamenye justice ni buikwa served na timu tolo inambe chaki buikwa na justice makana mimi yaseri mbere yetu tugicoka zipia tuikia ikwethirite kwina triple threat ni andiguru na ki county yetu ya Meru yethirene ni muno ni twana kutunini kwithira twigwa tu murimo jo mukingo na baraba yerungu kinyaro meke 18 abatigwatithitwe ni aciari gukethira kwina kinyenda ene njira turi kana muciari ate kwigwa tauba na uni utiga kana gaku gakari kari na kinyangu nukira ndiye matuga na nati tubate kuga tugiye na muno ukera irie kurubare barenja ni untu tuindema na kinya antorume baba tutegete ni untu tuinde inja cietu cikugwati ya ibwega nkienda kuongera kantu kanini ka uzipe au kama ntuja legislations na ntumbere mango geto ni legislation imwe yetu ni legislation oversight na representation kuna nembele mbeta ke representation na kumbura mantu triple threat kambu one of the legislations yo yari ya return to school policy policy wireo ya kwariria mwana omware ko gatuka mwana omware akwewa mwana aichukuru na batio choka chukuru na system ne batiko dhibia ne batiko choka mwana una batio choka skuru so there is a policy that is there lakini ni ana baba inge muno baba kwewana na bakara bagochoka skuru kuna ndike ande ingenda kuromba mbere mane kuna assumption yari mwana ayewa mwana inyare umunini tukona jakamba kena mwana uwa akura mwana uba ndo no mwana na bau baba inge muno njachie to dai bamwinyi bantegerete dai gwe ko ndengenda kuromba ana bau to bachoke skuru nonto tuga skuru kana education is an equalizer ningana na yantu baba inge muno ko uto ana bau beto kanya kaguchoka skuru kinyabe na ana bao na shari betekere utigiro mwana mushari mwana achoka ashoka skuru na ndembe je kema tu kwari ya mantu ya triple threat la to kwari mantu ya triple threat ne intobida to kwariria mbere mama mantu ya HIV AIDS regoro muno nirambiririe kuongerekera Meru sana na ugwa na Temeru ake ni Kenya na ugwa burabureo ni gugatuika na tukaromba the international bodies ARVs kanandawa chakorigeria chakonyanyia makali ja HIV muntu program ira nyinge shaja sponsored ni Trump na nande bakoyinga mirandi eu tunogua that counties ikarega gutegera specifically ba budget kana the country in budget towards HIV TB na other diseases then tombo chokara twari miakere ire ukabere ngensira to nacio as a country chakomba kinyako chakomba inyako kurigeria mother to child HIV chombo choka kaire ko ndengenda kuromba muno the governors the counties ibategere to make sure ndawa cia HIV ikagetatia ikaura na to na a new trend that kuna HIV among the adolescents so much why ko ngomberire bo batekera kiraba kirete ni kuda muntu ari umurito no churu batokera manto jau jange
and that's all gata ndukene ochirobwa mwanki ochirobwa tukonywa ochirobwa mwanki Rĩu okoma gutandukene kana in chemists ukethĩria ndawa ĩrĩa kũgũrwa mũno nĩ P2 ko ukona ketha P2 nĩ kũgũrwa rĩ that means those people kana antu they are unprotected sex which is very unfortunate that and that is why HIV kugitatia igutamba na turingenda still kuendelea na the same gospel ira yario in the 90s kana in the early 2000 that HIV kills itumenyere na ntu bakare protect one another from no, let's not infect one another. Nanga celebrate there's so many people who are living positively with HIV nontu bamwe ibombete kumera na kumba kwareria na kuromba bau bange bakagwatithania kwa igintu katu batikwa tukendereaga kwareria especially in that cheto ta ekoro akoro itumenyere murimo jwa mukingo bando jorio kenge sawa na kinge ni kya mantoja teenage mothers bare obaba inge bateguta skuru meru itoto tongeretie kana kato tutongeria buto at least number 5 witia it is not good ko wani bachoke skuru ewe game antoja gender based violence ndo achakinja ntije nyakira antu abakuru kireana rape cases ireo ta issue mheshimiwa Zendika ya mention mantoja rape case iraya areo nyampende kugatha iji bando mwaro utombire ko rescue as the women caucus of Meru ekorobomba ku come together na tota kumuchwa nare and the security officers to abaikiria that case up to date they have not been able to bring that culprit to books those culprits to books mwekorona kwaria na akauga mantu yonde majaja agitira atia jaja athithiriwe na nkoria atiri bwagwata muntu mongoma boga u atumba go stand test burenda tuthithia ataka guticho aba bangi ko security officers we really trust you and we are hoping that you are going to bring those people to books ekoro to umere to athithia maandamano na to petition kere county commissioner and we will not keep quiet tukenderea kwaria tukathithia tukeja mashinani nontu mwana mware kana mwekoro has to be protected from that vice ya rape kana into binge baby kugeta atia na tukauga wethera ukianda ngwaga any kind of gender based violence ugakira uga etage pastor etake muchore that's all zipi tuigiria ongera atuidira hiyo nenda kuga mantuja triple threat nenda kuga society yetu especially batwi society yetu ya Meru tule antu acheke na nio kwenda kuromba kuruno ntu ibo bakaritie njaiji tuli bokaukie maguru nikenda mbere ma bakakaria njacia bakakaria na bao ikagita na bagire na freedom nyingi a lot of etumita na gichungu permissiveness ni ingire mono ala nyaba ikura batitana wa the do's and don'ts na nonto maybe batu inyatu tutena tabia injaga itu tukubonia actually nkuromba twinde to take responsibility twinde kuru mugongo jo ekuru na achiari bonde kinya kuru to take responsibility tuonye ana njira tuonye njira na tujuke mantu jo ya mantu ya manene mono tuchwentaira na mono ni kuonia na betu njira nuntu nukuona kwi mtoto ire manke si manke ndu thank you mpaka second year mera ndingenda kuga kwina organizations irio nyingi iri gutethia are barabanda ngwete any kind of gender based violence na mbuge kinya teenage pregnancy is a form of gender based violence kwa ure omba gunkinyira kenda kuthoma course ya kenda omba kumba kumenyera mwana wawe na arakurukira any kind of gender based violence
na ndi oni no no eje kenda tugwatanite na organizations ta crew na iwinge itukumba kubatethia bakandingira kweri ntiko na bali okay sawa bali bete skuru namba kwa 0721 516813 na bakathoma free. Thank you Zipi, thank you Gacharino ntubako na kanyambu kenya mubango ni jankadashi yetu ndeke wibwega na bwete nambara kuthera bukia kurumka ntu ibwithirite bwinkadashi kuru kumarira mubango jojo itujure. Thank you so much. Thank you. Bwega ntubako ndira gwatanirite na tugorobwa na arua mubango ni jankadashi yetu na nkruki nkadashi mwanya kuma mubango ni jankadashi yetu kiria kuruba turi au kire CEO wetu Mr. John Marete ntubako ndira tubanganirite seti ndongi uju kwa mwaka nayo. Thank you so much, we appreciate you. Nibwaga kire crew yondere atuma mubango jojo idera jogeta na mbere kudera gikinyera ngakwendera tukubwaga ni wakuma kina materi Mubango jo ankadashi yetu okureterine Yetu Sacco, your success our pride.